balik kim sutu lerki kwa ikini kendu ya pi kalong bit kim ban kren ngau pi dei bangiru bangi sutu bom long su mla su ban kiar man yakatu ka bab dona po ajili ka don ka agreement jongki nado menandai thai but ladengim ai ke replacement ke jaga kabut kinamla ban wen kinamla ban le chiki wei paki jaga tapi haden bengla syong la perkat ngila teki hajar sen teki spasen ke jeng ya keren ke ji perkat kumdo ban le la pi ong du kharne ukhasi ne kata kalong kamlong relevant rengi ong ba ngidon kam ya itu portion ijaka balak nukno na margis na mentaga ya ke flyover di mentala dekat don ke tukang petrol pom kamu ngin ma bat portion usno te nalo nak takam kata ya kanu ke jaka jong private kan yang sim tang kendiat ke jaka ke betang ke bespo hajar ne kharwe hajar square feet ka bangi ai nak beta bagin le ke petrol pom te kan nak ta da ong pi kim dei ban sutu baklai ke ni kamut ban ong ngi ajaka ya khar reng ong pi le chaka ai nu nginam la ban be ki ngim masih haban compensate da ka bangi ai da ka wi pak jaka karon ko jing kno ki ona ba pi baka sarkar klap le kun kadu ka ai ke jaka ka bahe nakaba udon menta le chau kang ka bam tang pi la plai la pi lek nang nei satai sakaliang kamon katu ka bakidang kon te theu ya katu kan lo ten rei ngong pi ngin hab ban perkhat nomor ba kani kadai kaya mata national highway but itu jaka ho hang te ka barin tingi ngi hab ngi ai ke chakang ai ka ban biang bakan like ke traffic nang ta ba ar bakan like kani ka accident kani katai tilong kita kideki Agisapi kini ki ko abon arpusan lai po hajar square feet tinrengi la ban ai tak tu tak ba khuruk ni poi ka agreement kalong ba kinmi nang tu bangi ko ban penun kap kerki no ya ka tu ka jaka kenang ba ngin decongest ya kaneka tu ka jaka ka ba borok ni sak kulun dei hai tu ipoi